Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kumshi benta ka jingrakhi ya ka sngi bala pankha ya ka district ka Ribhoi district ha ka Southern Upanai Jaleo Arjar Khat Khandai kala punkup buram ya ki Riau Pau Khmat ha ka bau chief advisor ka Sarkar Jala u Dr Didi Lapang ulalong u Kongsan harengkat ka jingedon lang jong ka deputy commissioner ka Ribhoi district ikong RM Kurba ki MLA bat ki MDC jong ka Ribhoi ki Longsan ki Mansan bat ki Rangba Shnong jong ki Shnong baper ka Them Ribhoi bat kontup ru ya ki khana school ki balawani shimenta ha gani ka sngi buram jong ka district ya ka bala penlong ha district library hall Nongpo hagani ke jingrakhe ka bala penbek da ka Ribhoi dorbar la penkup buram ya ki MDC ki badang shusha ji thamai ha ka election ka badang shulong mentau snem Arjar Khat Khandai la pensyongkun ya kani ke jingrakhe da ki jingshat tanrai na ki khana school baper jong ka Them Ribhoi Ribhoi ka don hakaka wa piang na dong sino ka don hakpeden kam jingai na ka gauti ka ba connected ba kani ki international airline to kim jingai ro na Shillong ilong hakpeden ba ni long ki beri budan ba kata okay jingai juga development of science and technology life became very challenging. Kami science technology, kicuk jongi kicuk pan, orang menjadi kani jalan dewan, kijingnya tang malaria, wahek pok, nangret wahek pok wahek, bang malaria, tulang ni. Kijingwan ke leprosy ko ima, kemudian dia jalan deh. But kijingin jongi kalong kawadir ni. Hindi nomor palayo development. Jadi benar kawan kita langsung menyebab moral bond bukan gitu. Survival of the fittest is the order of the day. To like him, dia cuma nunggu. Kamu tahu ni apa long MLA pemerintah lama, badan kiberi kuna pass dia kan DSC examination ni, mahal koplai sibun lah pass dia sibun lah pass, memang bukan bulong aspas dan kena tipu laku kena melah peti go home and cry kapatei jong kajing ko survival of the fittest is the order of the day kini keliling matalong ban poi hak kategori jong fittest dia benong no Kejin kalian ni ki parang hoy kamtam ni kena school jongi badan. Where will you go tomorrow? Jekli ni sama hoy ke university. Hajing ay kublay jongi. Nikila kli sibol kejin. Ay kublay timinek kumno dun bayam me klan na parlo. Dan me sosi na marba ni migundusu lamit na. Sibol keli. Where do we go from here? Principal Mokran Kamadeno, I'll reply to your question. From Don Hartley. There are two ways to be chosen by you. Okay. Kawagalati, you'll go to the ditch. Kawagalati, no, Menicha, Chanala, Mentianala, Mentia. One road will go to the ditch. One road will go to the mountain. And shine is your choice. Mentah abang, we must have the fittest of the day. They make me day when you bahkan ni kejima. Survival of the fittest is the order of the day. Kadai banu commitment yung pigi sama. Laga pina ban kucing you'll reach nowhere. Your career is doomed. Only he who struggles will shine. Iha kan ngasmi ke Shillong ke ngasmi bang dengan pledge bangin nangla ban kiu syapram bangin bu ikithong nam ta ke district ni ki nam te sarkar ni te every year ni dan ke target tingi ru ni kirnen lang babor ki bedan lang ni ni dan ke road map nam ta ke district ke jang hi ba phila ban
yoi nang ni sans nam nang ni she apin boy dan ni spouse nam nang ni she apin boy kiti ban smutu e kata ban prepare kata kinong yalam jong kari boy dolbat kiti ban dan ke road map ndai ban shoe kanong yearly mo annually kanong very short term kapor kaya statement ta take eke bangile kati ban on long term basis bangila aro ban review ban monitor ha kuno bangila an poi sa kata katong ke jongi bat bangila mo ban yo e kata katong bakani kari boy ke jongi kanong kari ke jaga ke bagi brio ke nyok met ke basya baklan ka kamai ke ji jongi kanong ke biang bat kunjo lu kina kinang kiu syuprang yo ibon kitu kina kibla yo award ni sngok menshi kate e namal ba kimi kum kitu kina arnot kine ke kena samla ki jeni ki represent antang yang kere boy andre ka state but ka river ko we mo nyai ko ble ki namal ba jing dan ka jampi ka temon ra e kana ko burong ni kan ni bat ki kentu ba ki kwe ki kena kin bo luk sai ki bat kham tam e ba kin snow thu ba ka challenge ha pathe ka long be yala de shimet munde yo pi challenge your next neighbor ne shiparan it's all about yourself ka challenge ka day every day bangi came and step ke ek thong ke jongi ni diban clear mind khna mi lang ban snow thu ke ek focus jongi ke ek thong jongi nam ta to kasni we live one day at a time rukum jo habang ong ni den bo target 10 years target at the same time nim diban kalan ba every day is very important for us but kumno ni panan kam hop ye kasni jongi katahi kadai kawai ka bangidon kam banlong aware mo kapor kaya step but bangin ladan ni pele na itang si pangru te kapor kan juon hai mo How Jiwai the Queen of Universe Africa is no comment. Neta ni pati ni iba.
It's